Kakunhuni lakai football jongka mau pedang sport club kalayok sendon banra ya kanam kum kaladu haka invitation football tournament aja ka kendai hadin bakalala ban pelimno ika kunhun jongka klur kari naslong da argo lakawei haka jingi khune ka final kabalalong mentakasngi haka mandan lakai jongka NSCA mini stadium Paham Sim ya kan kalumpung lakai football lapulong da ka Paham Sim sport and cultural club kum sibenta jongka jing sakri haka liang kikam lakai sport khamtam pan kentiuru ya kasap kapong Kikun samna jongka dong kathan hakikam ilakai football. Lawan berpernah perda yakni kalumpung ilakai football dauba Meral Bonds MLA kanongpo constituency komu kongsan. Haka jinga don langru uba Larsing Kharsono ramba snong ka Paham Sim uba Jedwin Lengdo orat kanongpo uba Ellington Sim presiden ka PSCC lembat kiwe. Nakaliang ka PSCC kala samru iki kusnam syaki kunhun ladu Hakaba kamau pedang sport club kalayok bankong ya kasong pisa kaba arpo hajar tengka lembat ke trofi bar ka kunhun joka klur kari kalayok ya kasong pisa kaba spo hajar tengka lembat ke trofi la samru gi kusnam simet hakaba ya kanam top scorer layora da Livingstone nokse ubes goli lara da Brandon Lengdo best player lara da Eli Renja bar ka discipline team layora da ka Paham Reo sport club. Di kadiliakai kalau begitu nak, inumsim gopor yang pisibun nange, kali kami si gopor menginya ai lecture bagi presiden, lehat kebening yang kamailah di bapak orang kat juga peniran saudara yang mengidakan di dokumen sibun, bagi ada dokat agar yang kesini, bagi lagi ya kadiliakai kalau begitu nak, kalau lehat untuk berkata, buat apa yang di penulis yang memariang kat ni, meneri dia Kristo. Pak bagi kickbox kebiang di congratulate ya ka mau perang sport club ka balapoi sobat ya juga naik boleh natai kawin lagi bentar tiba ka mau perang sport club dari nak tahu jadi supporter yang telah supporter kapten somsit jadi player habaki dan di supporter tiba pensomsit bagi yang mesin dengan kata-kata bagi perlok di balayawan dapo siap dan siru jadi mereka yang pergi kalau begitu nak di bentuk mesin lawan kami itu kena sibun bah dia akan mesin dengan pergi nah jaga ikilan ini boleh sibun dia akan mesin mesin mentah dengan pergi boleh lengkap berarti pinang yok amet kebokya berarti tim pinanglah menang bahan ada kapor tapi sekarang bagaimana ini tolong ini keturunan kalau berkenti di bersama gitu bagian lah, bantu ini lagi dalam kitab di home, di port di Paduan. Kalau cium tu di bawah